Maikanem Abilin. Tinapalabas simmang aten dansong ken lando iti kutada. Naglabas pa iti sumagmamano a bulan. Naan-anayen ti imbag ni Lando iti napaltugan asakana. Plinano dati agtakaw iti rancho da Don Simon ket nagbaligi da. Nakapungtot met ni Doña Anita kadagiti gwardiya iti rancho. Nupay kasta, pinalabas na daytoy ngem binalaagan namet ida. Iti mansyon, aginanakuman ti Doña idinaguni ti telepono. Itagagayem, at tuyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Siya di patay, ket asitagan ti apit mo. Asino ka? Ibagam na sino ka? Dinakbutbutngan nakasta! Agpulo kanto matlaang jablo ka. Asidagan ti apit mo. Hello! Hello! Inbabanan ti telepono. Salbag. No sino man day jaya tao. Saan kong atrasan? Asino nga'y day di amang butbuteng kada kayo, madam? Diyakam mo. Lalaki ka di, no babae? Diyakam mo. Diyak maawatan ti boses na. No babae, no lalaki. Aniya? Asidag kanon ti apit ko. Apay. Anya ti katawaam tungan? Kuha madam. Aday kumot boss. Makakatawa nga ron mat. Apay aya. Anya ti katawan? Ay awan boss, awan. Umadayawak manlagan. Di ta kayon. Madam, pasensya mo nitong an. Kimarom sa ti bulan-bulanen na. Oh, Bart, agparparikotak kita. Asino nga taday jaya color? Saan nyo na panunutan dayta, madam? Awan na siguro ti maramidan na nasaya at itibiyag na. Oh. Tinasayat. Saan nyo nasungbatan pa iti telepono? Tapno di yun mangagpay ti baga ti color no asin man bilang ti umawag. Salbakiti. Mapuribura na ka talaga may papanitid daytoy abanag. Salbag. Agasa mo iti baka na takaw iti rancho. Wala rin, Papa. Apa yan? Agraman ti rancho, takawan dapay? No sino man tagita amang kalkalaman kanyak. Jak ida pakawanan. Papa, pangaasiyo. Saan kayo nga garamit iti dakas? Bayan yun. Anya, bye-bye akon. Ado ti baka iti rancho, Papa. Aduda. Sayang kami tinatakaw. Wano inukod na baka. Agasa mga dagay dyan na pukaw, iha. Basit lang ang abaka tinapukaw, Papa. Masukatan dan tumanen. Isaan-saan ko man aday ti pakaburiburan nyo. Apuon ti pagaramidan nyo iti dakas. Oh. Bak nang tayo, Papa. Kat saan amaksayan ti kinabak nang tayo. Gapulaang kadagiti napukaw abaka. Salbakit di. Itamot lang. Mapanak eje rancho. Umayak mat, Papa. Kuyugan kayo. Kasaritak dagiti gwardya ditoy. Sige lang, Papa. Igalit kong dagiti kabalo iti dayta akayo. Oh, adayta. Nagpasin.
makabanog mo kabalyo. Mapanak itiday siya ako sa. Talagang adikiba ka dito rinto. Oray inaldaw nga aginako da. Mabalingat da. Gaputa ado mo ti urpon. Asino nga tadagiti imay dito anang yukod kadagiti baka. Kunada adi armas da. Asino da nga ta? Polis? Soldado nga ta? Anyan ti pada at tao. Ti manglaklak at ti amuda nga aramida. Bart, isaganam ti kotsek, rumwarta. Madam, Kayat ko ti agpalpaliwa. Kayat ko nga iliw-liwag ti pan nakaboribor ti utak ko. papanandaw ka di, madam. Iti sugalan. Sige, madam. Isaganak na rod ti kotse. O anya pa ba? Nakasarita mo dagiti gwardya? Mapantayon? Wala. Papa, ado ti baka di ti rancho. Kasanon, kanayon ng umay ukudin dagiti baka. O din inot amay pos. Saan mat siguro ang maulit, papa? Gapot na damot gwardya. Di nagaamot din ito. Diyak kaya basta maungaw latan da ito'y. Gaputa para ken ka amin da ito'y iya. Para iti agbalinto a pamilyan. Papa, Diyak kaya ngagrigat kanto iya. ni Papa man, kabainak abyagan ti bagit. Isa di takpang panunutan na kasta. Sino kumangarod ti agtawid ka da ito'y akinabaknan ko? No saan asika? Papa, Amin akinabaknan ko. Sika ti agtawid iya. Awanan ti sabali. Anya ti sumaro na plano mang ansong. Agibalas tayon mga adsong. Magagaran akon amang parigat iti dayjay a rapist. Di kaganat kunak manen, ami. Tano ita? Riribukan tayo pay laing ita. Aramidan tayo ti amin nga mo tayo. Tapno mariribok da. Maudin to, ti ipapatay da. Anya, Di kaganat kunak manen. Tama nga mo may sagmak ka. No talaga akayat mo ti agibales. Urayan ti umno at tiyempo. ta saan ka di nga itati umno at tiyempo? Sampay. Iso adi ka agapura. Sumurot ka iti bagak. Tapag sayatan mo't lang. Ita mang ansong. Anya ti sumaro nung aramiden tayo. Sige, agtugaw ka lang do. Kadoon nak nga aginudo. Oh. Saan ka di nga ta makaturo? Iso akinay kayat mo lang yung team may dito'y ayan ko nga giniinodo? Uwin ami. Anyo ti di mo pakaturugan? Siga. Ha? Siya? Apay? Pampanunutan ka ngamin ami. Apay, Lando. Oh. Anyo ti bang panunutan may papan kanya? Kwa. Aging ka ita. Jack may baga ti kahit kung may bagakan ko na. Sa bagay, awan mo't lang Serbina. Ang mga noumi kay pikiti kanya. Lando? Kwa. Awan nami. Pagayam ka, Lando. Sikati kasingadan agayam ko. Isu nga ibagam lata ti kayat mo nga ibaga. Kwa. Pampanunutot tinapasama kan ka. Ti kinadimonyo da jatongan. Juan, iti onos ti panagbiag ko. Jak malipatan dayta. Kat awan ti sabali at tartarigag kayak. No di ti makabalas. Ami. Kat agbaligyak. Gapot adda kalata iti sibay ko. Saan ka di? Ami.
Amok adinak baybayan. Amok atulungan nak Lando. Gaputa na patagakan ka. Saan ka di? Wen, napatag ka kanya kami. Sikat ikapat kan kanya. Pinalpaliw kayo ijerwar itay, Lando. Aging ka ngayon tulod mo ni Ami iti kalapaw da. Mangansong? Nadagkat kayo una iti tunggal maysa. Mabalin ka di amaamuan di kay papananday ta? Kaya't ko lang amaamuan. No adda nagkinaawatan nyo. Awan, mangansong. Awan? Nga ta, Lando? Talagang awan, mangansong. Sipod pa agpagayam kanin kanyami. Talo kami di kada Victor nagpapagayam. Ang awan mo ni Victor. Gapo tamay sa ita na soldado. Ket, da kami kanyami itatyag tultuloy ka sa agpagayam. Kasta ka di? Apay ka dadamdamagan, mangansong. Kaya't ko lang ay palagip. Asana mabalin ti kasta dito'y kuta. Ha? Sana mabalin ang makirelasyon ka iti padam at agakuta. Gapota parikot tulakit diti itdanday ta. Uwan, mangansong. May sa tipanggap tayo. Timutibo tayo. Ngarod, agpatinggalaang dita. Saan tayo na nayunan pa iti sabali abanag? Tanong nayunan tayo pa iti ayat-ayat. Ang mga nuparikot tulang ti isang bayna. Mawatak dahi ta, mangansong. Sana mabalin nga agsikog dagiti babae dito'y kuta. Taparikot tulang. Mawatak, mangansong. Isu alaglagi pa niyo kumaday ta kini Ami. No addaman relasyon niyo. Sige, sabay! Kaya ka dito! Wanya, madam. Nagamit tayon? Nahaba kayon. Awan samatan tinatdakwar tayo. Kanak pa'y no abday bulsam dita. Awanan, madam. Naibos matan. Salbag. Awanin kwarta. Taya! Ala, mapantangar udon. Agawid ta ka din iti mansyon, madam. Saan? Mapanta iti pasda. Sige, madam. Ijay ti kayat ko apaginanaan. Sir Rodrigo, kayat ko ti mapan iti asyenda. Palubusan dak ko ma. Sige, Ella. Adakan ka. Kayat ko ngamin ti sumarongkar ijay. Adakan ka. Kuyugan na kan ni Carlota. Ay, wen sir. No, saan lakid di amataktak ni ma'am? Mabalinnak mo't ako yugan. Wen, inkalaing ibagakan kwa na. Adda iti silid mi. Mapan kalaing iti silid mi. Kastamat kada kayo. Naimbag nga oras yumat. Umay ka, Ella. Mapanta iti kaprutasan. Intamang puros iti kananta. Sige, ma'am. Ay na, nakaayayat dito yung asyendayo, ma'am. Un, Ella. Ado ti mula akayo nga agbunga iti prutas. Umay ka, mapantay chay. Talaga ang nalawa ti asyendayo, ma'am. Nalawlawa ti asyendayo ngam dadon niya Anita. Agraman ti ranchoyo, ma'am. Nalawlawa mo't ti ranchoyo ngam dadon niya Anita. Kasta ka di? Wen, ma'am, iso ang nabakbak nang kayo ngam isoda. Agraman ti mansyon nyo. Adayo adakdakkel ngam ti mansyon da. Ngam sayang laeng tawan mo't anak mikin ni Rodrigo. Nga iso kumati mang tawid. No pa'y kasta, adamot ni Victor nga iso ti agtawid amin kadagitoy. Nagasat ni Victor, ma'am. Wan, Ella, tanapatagan ni Victor kanya. Nasingpet nga ubing. Aging ga nagbaro, awan tinakitak apakapilawan na. Pudno day ta, ma'am. O ala, oh my God. Ijay abanda ti papananta. Intabang puros itinaluom apapaya. Wan, ma'am. O anya, mang anso.
Patgam ka di kayat ko ang mapasamak. Ami, Kayat ko arautan tayo day jay apasda. Napankan ijay. Isung amok akabisado man. wen Ami, kabisado. Gapot bayat ti kadda kijay. Inadal ko ti aglawlaw. Mang Ansong. Sige. Rautan tayo day jay apasda. Nalakalay nga ramidan tayo day ta. Kayat ko nga ispalin tayo dagiti babae anak kapupok ijay. San na day ta? Kakawan tayo met day jay apasda. Ado ti mabalon tayo nga lain ni jay. Pudno day ta. Sige. Isaganaan tayo day ta, Ami. Planuin tayo na imbag. No kasano, tigaraw tayo. Sigurado ka sumurot ka no bilang amin. Kwan. Sumorta. Kayat ko ti tumulong. Kayat ko nga damat maaramidak ditikot ta. Isu nga isurot dak kumamat. Bayan ko man ada kami langan tag trabaho ami. Agayan kayo langan diti ko ta. Da kayo babae. Siyakla ang ti babaeng asumurot na bilang Lando. Ang Di ka nagkadkad. Kabaulak. Di nakpakadanagan. Ita ang makita ti kabaulak ang makirangat. saan ko man ami. Jakar nga dadaka sa mapasamakan ka. Bayan da kami ang lalaki ti Romao. Takdarak ti pangadang ko Lando. Sumoro takman. Jak makaturog at talaga. Inak madlaangan agtimpla iti inumag agkatas. Narnakanan ni Simon na. Nariribok lakta ti panunot ko. Oh, jak amuno apaya. Salbak. Rabrabiin ngam addalat ta umawag. Sino nga taday tang umawawag? Inak man nasumpatanan. Hello? Sino daytoy? Hello. Sino daytoy? Kumusta kan, demonyo? Ha? Rabiin, Doña Anita. Agkararagan lamang di agkarara. Gapo, taumadanin di apit mo. Anya? Umaya kita arabiin. Kat apitan kan. Kanibusa namon. Anya? Adda nga tadakes a mapasamak kini Doña Anita iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwana dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.